Nonton kam cicing tu pok. Kam kecing ke engineer sa mulus pari kontraktor pan ini alam tip ke than elo sidame city mane formally ale tarbang isu sela non ekedi nangmong isu pu usi to dap tani lipan executive engineer sa ni lipan khalo Dago ka complain ke towar bona det na pi check ko jani pe sa towar heng dak pi complain pi lo so putha ke chulom na langke theda dulu matidi so langke the pen lo ke api July cheklu nili photo tuli si pothai lo sidame hula sod bange RV ke dokok ban jok repairing une de lo kasi non ekedin akola exudu menda program ke anji polam da ajilong lo so aprang nili akola henu akini anako nili pothai thulu he pothai si mane contractor phanta formal letter ki PG phan alam dulo he pacheklemi phan athema lage 5 years maintenance do mate kasi dosi paklem po polam to vi to dapten ni engineer phan la tung ke song along la contractor manus parik bang na tong dun lu mala da mu ke bang mu bang nili mata cetong mu da ini pini ki pon dulu mala song singki pon na dalam sini ni kita bang damelo bom muni pada dilitum sidin demonstration along tong sekot pen media tum nang cetong dun thekapon nang litum phon akero pilo asi pini kopi posini litum ladak kechisong nang kokma labang solam nili nang litum phan details panang than pon po pini nilitum ladak All India Karbi Students Union nili palong branch sumen patir pipon pen nilitum Central Committee pen ke wang nang kok alam thei bangala puhen lo ilitum kadoka veta chini ilitum ladak sanglanghar delong pen mera bhitian atowar ke claim ke saoi piga joini si pini nilitum ladak sit in demonstrations tamen nilitum pedo ponangkok lo athema ko pilo pulotang te nilitum ladak ilitum ke kadoka veta dak ke nili pamunit si ke lapen nilitum hem ke wang kadoka veta chini lo ke dam tangan ingkan sitame mo pela dak locality sumena nang than lo bate nilitum kadoka veta chini lo labang so towar bang ke cheklojon ni bonai et pen cheklojon ni ang bong sil bang so towar bang ke hingno pondak lo latso office tame complain pipen akolang litum chebonai thulo alang litum bonai det pen nonanga cheplang dugela sonthot ningkan isi tadam de pen atowar ba hino pin lo pulotang de labang ke nilitum karjukang tunga bang ke lalo ladak ke contractor tongki chok chema mati official tum siki chok chilo lasi nilitum bang ke da ke nilitum ke jong ingtung lake contractor alogot official tum da kupine understanding ke doko joine si pini lapu antowar ke saoi talang tum lang ding bugeni tum ke jong ponang kokpu ako lason ada corruption ke claim puloten nilitum ke lake chidonun thekte nilitum ke non setame alang litum bhan nilitum memorandum pidun lo executive engineer first tame nilitum memorandum long number 1 nilitum ke jong mangala pulo nilitum je manus pore ka bang contractor abang ladak cheklojon niang bong labang so towar bang ke aprang ateng la aban an chipur lapsi aki misi ladak bonai pen me sen pen pachun pinangji pusen litum hang pon lo la pen ke second bang ke nilitum ke hang pon gela pulo ladak contractor manus pore ka logot officially kumar mathika cherap dun ke doma alang litum phan ans tame amethang ar pupen suspend pon ngi busin nilitum alang litum man hang pon lo la pen ke dak third number nilitum ke jong bang gela lo manus pore ka bang ke la contractor manos pore ka bang ke ladak non ilitum la so tuwar det pugali prek jam din ta alang likang ke claim do ilitum nilip long pucot kali belek ati malang likang ke claim along tin satame alang lipane complain la son si ke wang side pulo tang te alang gela ke rat society phan ke pami phan le kam claim kali ame thanga pok ka chpare ngi phan ame thanga hem arit ka chpang choji phan si sai ke claim chot lasi manos pore ka phan bang ke blacklist binangji busi nilitum jong pon lo lasi nilitum pini ladak kachisong nangkok alam thegela pulo ilitum nilip apan kupido sinang pang krei varelo labang nilitum che question nangkok lo nilitum pini ladak ke wang pan nilitum ratcharia song pan nilitum jong damde athema ratcharia song nungke or dilitum han tuwa nang pilo ke pulo tang de tuwar nang pidet pen ladak sai ki claim ki chok che ke lake contractor la pen ladak PWD department tum sila dak ke ada ito do pusinil tum pudamji
lasi pini Ladakh pen sa menilitum memorandum long ke jong ason thos inilitum pini nanglitum la press ahin apa nilika doga bebana chuningri lo je Ceklo jon niang bong penjong sila bang so tuar patangte pulo tangte nilitum halason ibang ke nilitum All India Karbi Students Union asong pendet pukali nilitum nilip along asong ke doan Karbi rong asara mai penceng lok Ladakh public tum antur pak nilitum labang sopan ahiring tangrak nilitum kecesong paduji pusi nili All India Karbi Students Union Central Committee General Secretary hin penil pachini pon lo Department la mate contractor nako humri dolom Department penabang ke hala inut nang citoy dolo besang ho alang li wanglo alang li rideng sinil tu malang lipan memorandum pi pajir pon lo lasi alang li bang isi alam alang li bang nang chining je lo je executive engineer bang already contractor pan cingkilo puse alang li ningje lasi ciklo e jon niang bong stamela sotuwar pacipat tangi pan sinil tu bor ipon puse alang li ningje pon lo lapen ke isi bangala puin lo contractor monosporik sa mela dak banglu nilitum along nilitum dak kacesong nilitum dak vision demonstration ke doara ilong monosporik sa me banglu huai pista me nilitum adungan ang pali hayede alang lipan dak an wang misen la ciklojon niang bong insurance nang cipi non je la ciklojon ni ang bong ke nang litum apan aprangateng la aban pur etben akimi atwa nang tuman monai pipon popo insurance nang cipi nang jipun litum ke hang ke padod bang alang likajui alang likajui lo puran la dak ke litum klar dak litum cini lo alang li la dak kicok ce ke tan ke doko ka joini si alang li pini ilitum ang no ke wang hedet bang ke la ke litum klar dak lo la dak masi lasi monospari ka phana bang ke la ke contractor amen masih blacklist bipon nangji posinilitum All India Karbi Students Union hin penilitum chuning ripon lo मेरा बेटी सांगाघाट तो मेरा बेटी अतोवार कसलाम का साओया जग लो लांगनाम लो पोते निंकाने सी कि प्लेंगे कली सेलाम देत पेन चिकलो नी पेन सेला बांसो तोवार चथार प्लुंग लो एकेंग के दामंता अचिप क्रुप्रे बोलतांगते गाड़ी मोटर के दाम कौन सी आकिजोय के दोलांग निंगदुक लो पिपलमा पुरंगते labangso atora kasalam long contractor Manus Parik lapen pulutang te PWD road department atum akam ke claim ke saoya jok dak merabiti panjan hirhiri aral tum kaceleng siksak dokoglo lasi labangso scheme langdam pulutang te 5 CR emondu laso 5 crore emon pen laso atowar kasalam pangbadam plotet 50% kali 30% ta laso up 5 crore tangka dak pangyarje pelutang te ahin tangka nalo ahin tangka lang dam pelutang te Manus Parik amethang apok celana pansi eni dalo jui dalo ador keso motor pangplong idalo lake labangso atowar long asi niltum aksu asong pen pini ladak samjin kacesong long nitum akemang mate nitum ining ke hang ke cikloyon ni yang bong nitum apor pilo Manus Parik lapen pulutang te PWD road department tumpan laso cikloyon ni yang bong labangso atowar pachipur thu lapsi quality kupisi kipine ma materials konsi pinai ma PWD road department atum celangdun nangji pusi nitum sodak pen pudun lo section officer phanta lasi la laso towa nitum cikloyon niang bong pen patang nangji tangte plote nitum sodak pen aku kecesong dur ponthui pusi nitum la central executive committee la pendang ni le parotum পিনি তাক চিপাৰাই পন শ্ৰী জিতুমন ঠেঙাল মই সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনৰ মই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সভাপতি হয় আজি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আমাৰ চকিয়লা নিলিপ ব্ৰাঞ্চক মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আজি তেখেতসকলে আহি আজি আমাৰ ৰাইজৰ হকে মাত দিছে কাৰণ কেলে আমাৰ এই ৰাস্তাটো
আজি এই চলিত বছৰতে 2024 আছিলে ন 24 আমাৰ বনাইছিলে কিন্তু এতিয়া 25 সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই 3-4 মাহৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ হওক বা ইয়াত যিসকল আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ববী আছে তেখেতসকলক আমি সকলোৱে গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলৰ গাফিলতিতে আজি আমাৰ এই ৰাস্তাটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 2-3 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এই ৰাস্তাটো আজি আমাৰ 30-40 বছৰৰ পিছত আমি এই ৰাস্তাটো পাইছিলোঁ আমি চৰকাৰৰ কথা নকওঁ যিকোনো চৰকাৰে হওক নিজৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰে কিন্তু ইয়াত চৰকাৰে যিকোনো বস্তু দিয়ে কিন্তু দিলেই নহ'ব ইয়াত চোৱা চিতাও ভালকৈ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা হৈছে কণ্ট্ৰেক্টৰ সদায় দিওঁতে ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰক দিব লাগে কাৰণ কেলৈ কণ্ট্ৰেক্টৰজনৰ চব কোৱালিটিটো চাব লাগিব কণ্ট্ৰেক্টৰজনে যদি ভালকৈ কাম নকৰে তেখেতকতো আমি কোনো কণ্ট্ৰেক্ট দি লাভ নাই কাৰণ আজি আমাৰ এই ৰাস্তাটো আজি যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এই ৰাস্তাটো হওক তেখেতসকলক ব্লেকলিষ্ট কৰিব লাগে নহ'লে আমি আজি যেনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ যৌথভাৱে ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম জয় আই অসম